vidimo sada vernici nose bukete od 33 sveće. One se posle, te sveće se kasnije gase, nose se kući i pale se u izuzetnim situacijama. U slučaju bolesti neke velike svečanosti, onda se na trenutak upale i tako se prenosi oganj, ta blagodat svetog ognja. Evo vidimo kako ide lista u svetlosti i sve nas opet podsjeća na to da je Hristos svetlo svetu. Evo da kažemo i to da je organizaciju zvaničnog učešća delegacije na vaskršnjim svečanostima u Jerusalimu pomogla Fond apostola Prvozvanog iz Moskve i Centar nacionalne slave iz Peterburga, dok je prenošen blagodatnog ognja specijalnim avionom iz Jerusalima u Beograd organizovao Moskovski fond Svetog Vasilija Velikog. Našu delegaciju je takođe primio patrijarh Teofil. Teofil III je jerusalimski patrijarh koji inače mnogo voli Srbe i uvek se interesuje za to kakvo je stanje na Kosovu i Metohiji, šta se tamo događa. I to nije samo formalni razgovor, nego zaista iskreno pitanje i iskreno interesovanje. Naravno, čitava ta manifestacija prenosa ognja i dolaska ognja u Srbiju sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i patrijarha jerusalimskog gospodina Teofila III. Mediji su preneli da je patrijarh Teofil izrazio iskrenu radost što je ove godine sa ostalim bratskim narodima u Jerusalimu bila prisutna i sestrinska Srpska pravoslavna crkva. Da, on se stvarno obraduje srpskim delegacijama, pokloničkim grupama koje dolaze u sred gužve koja bude, kad bude mnogo poklonika, on uvek izdvoji srpsku grupu i posebno ih primi i, kažem, posebno se interesuje. Zato i verujem da je njegova radost bila velika, kao što i naša. Oganj se svake godine javlja u isto vreme, znači od 336. godine, tad je ustanovljena služba Svetog ognja. On se javlja u isto vreme. I na istom mestu. I na istom mestu, na mestu groba Hristovog, gde je njegovo telo bilo položeno i odakle je on vaskrsao. Hristov grob čuva muslimanska porodica. Ne, crkvu. Crkvu čuva muslimanska porodica, to je tradicija od 15. veka, da bi napravili, jer popriličan je bio nered među raznim hrišćanima i pravoslavnima, katolicima, koptima, jermenima, Sirijcima, Gruzinima, i Srbi su bili u to vreme, i onda su vlasti odredile da oni čuvaju hram, da ga zaključavaju, otključavaju, vode računa prilikom velikih svečanosti, većeg okupljena naroda, i to se prenosi sa kolena na koleno. Oni to zaista poštovanjem rade. Evo sada vidimo kako blista ceo Svetosavski plato dok ide litija oko hrama. Evo, puno je vernika ovde ispred hrama Svetog Save. Isto je tako danas bilo i na molitvi u Jerusalimu. Sada vidimo šta se sve danas tokom dana valilo. Ovo je vosak kojim su pečaćena vrata. Ovo je pečat od čistog voska kojim se zapečate vrata, ali prethodno ujutru
specijalna komisija u kojoj su predstavnici države Izrael, policije izraelske, ta muslimanska porodica koja čuva crkvu. Oni su najtemeljnije pregledali Kuvukliju, tako se naziva mesto groba Hristovog, znači odmorište kraljeva, da ne bi slučajno nekakvim predmetom veštački bila izazvana vatra. Isto tako se pregleda i patrijarh. On skida oznake dostojanstva i ostaje u hitonu belom stiharu. Svetlo se gase, sve je u potpunom mraku i on ulazi u potpunom mraku, prolazi kroz predprostoriju koja se zove Pećina Anđela, se nalazi deo kamena sa Golgote i tu se služi, to je i kao časna trpeza gde se služi liturgija. U potpunom mraku patrijarh ulazi u grob Hristov i počinje molitvu i slava Bogu, ove godine se veoma brzo pojavio oganj. Od 15. veka patrijarh ulazi u sam grob, a do tada je pečat i tek kad se pojavi oganj onda se skida pečat i patrijarh ulazi da uzme oganj. To je jedna opšta radost. Dok je patrijarh unutra, svi se mole molitvom Gospode pomiluj na svom jeziku, tako da se samo čuje Kyrie eleison, Kyrie eleison na sve strane, i to je onako jedna molitva suzne nade, iščekivanja, hoće li biti, neće, nekada nekoliko sati prođe do pojave ognja, ali evo ove godine, Bogu hvala, se oganj odmah pojavio. Pričat ćemo kasnije kako se to dešava po pričanju patrijarha. Evo, vraćamo se ponovo. Naša litija ulazi u hram Svetog Save. I sada bi trebalo da počne vaskršnje jutrenje. Sledeće je čitanje Evanđelja ispred zatvorenih vrata hrama. Da, kako to već ide na jutrenju. Najradosniji i najveći hrišćanski praznik. Apsolutno, to je praznik nad praznicima. Jer vaskrsenje Hristovo, da nije bilo vaskrsenja, ne bi bilo ni vere naše. To je ono što nas je održalo kroz sve ove vekove. Pričamo malo još o samom blagodatnom ognju. Slava Sjatjej, jedino sušnjej, životvorjaše i mirodelje Trojicije, svegdan njej prisno i vo vijek i vijekov. Sada se peva pesma Vaskršnja, Hristos vazkrese iz mrtvih. Htjeli ste još oko ognja da završite? Pa oganj se spušta na veoma neobičan način. Sada kad je mnogo svetla, to se ne vidi, ali u potpunom mraku je patrijarh u grobu Hristovom
I onda odjedanput ploča groba počinje da svetluca i nad njim se javlja maglica, kao magla nad jezerom, kako kaže patrijarh, i lagano treperi plave boje, plavičaste, ružičaste, svaki se ponaša drugačije i onda se taj oblak, ta maglica nad jezerom nakuplja, podiže u stup u kome je plamen drugačije prirode i pali neugasivo kandilo. Neugasivo kandilo gori nad grobom Hristovim i gasi se samo na Veliku subotu i onda je ognjen. Bila, hvala vam puno što ste večeras bili na nama. Vaskrse. Vaistinu vaskrse. Poštovani gledalci, nastavit ćemo da pratimo vaskršnju jutrenju. Hristos anesti na koji se vrazi Jego i da bježat trica Jego, nenavidjaši Jego. Hristos uskrese iz mrtvih, smrtiju se popravi, suši Bog grobje životaroma. Jako iše zajedino iše zrud, jako da je tvosak od lica ognja. Hristos uskrese iz mrtvih, smrtiju se popravi,